بله مجارة سرکه گو بویا هاتیه بویا دريزا یکم سیاست ها ترکیه ده دستوران نویا ترکیه لی هر وها سکنا کرد برانبری و روشا سیاسی جی لگل متین پیرانی سکرتری گشتی حرکت آزادی میوانی استودیو می امی قصه بکن تو بخیراتی که متین رضا بی گلک سپاس که متین نها دستورات ترکیه پشتی کو دست نشان کرد که ترکیه دولتی که هری آزاد لدنیای معفی مروف هنه تبرز کریه که پروبلم لترکیه نینه نهاجی سرکوماری ترکیه وزیری در و وزیری دادوری دست نشان که پیوستیا ترکیه جه دستور کی نوحه اف سکنش کو دری هاتو چاوادن نخینه بله yani dünya dugühere dünya leciğe nasakine Honji dizanin der dora Türkiye her devletin peşketiye bir taybet velatin Avrupi o tekilin Türkiye'ci digel velatin Avrupici yani ev yek dudu muhalefeten nafkoyu zordu da sise Türkiye edi honji dizanin digel hükümet MHP şirike şirikati hatta naha zor ta'dayi ser millet neteni Kürt لسر همه اپوزیسیون دایه بس نها روز به روز جبر تکچون و آبوری تکچون پشکری خلکی یا جبر حکومت کیم بویا افجد خازن یا راستی جبی حالی درکون و جبر وی کی بحثا گوهرتنا قانونی و سایرت مجبور مانه که قیمتی نها گلکی بالکیش یعنی نها د پلتفرم سیاسی ترکیه هر تی آخفتن هم دستلات هم اپوزیسیون دی بیجه ام دستورا سال 1921 اکتوال بکن tam 100 سال در باز بوید یعنی 100 سال به پاش و گراندن بکارانینا دستور که بری 100 سالان یعنی چند اف یک راسیونل چند راستقینه چند کاری ببی بنگه که دموکراسی سال 2021 دوی ملتی کردجی ام همیجی باش بزارن د سال 1921 ده دستور کی دولتی چه نبوده یعنی من بخوا خوندیه تنی ریپلکه اف دستور بحثا دستور دکن تنها روپلکه اینجا او قاس پروبلم دنیا پیشکتیه یعنی جبو روپلکی نویساندی چوا چارەسەریە پرسکرێکا تورکیە و کوردان و دەردۆرا وی ئابووری چارەسەر بکە لێ ئالیە کورجی ئالیێنمەی کورجی پرێ جارە بەسە دەستورە 1920 دکەن بەس دەوێ بەریە هەر تشتێ بخوێنن داک و تێدە چی هەیە من پێم وایە ئەرێ گوهرتنێک پێویستە لازمە بەس دەوێ بەریە هەر تشتێژی هەرکەس بەحسە 21 دکەن تێدە چی هەیە چی نینە یعنی نباشتره یک دستوری که 2021 چه بکل گورا راستیا جیهان کو گهشته چاسته معفی مروف دموکراسی راستیا کردا ایروهین گورا وی دستوری که چه جی گو وگرا 1920 از بخوا باور ناکم جبر کو تیدا تشتکنیه دستور دوید جعالی رای گشتی دنیاوی دولتی بخوا قبول بکه و بتا پیجراندن اف تجاره نهاتیه پیجراندن جی سایفر جی ریپلکی نزیده ترجی بس گوهرتن پیوسته دبکو 21 به دبکو جبو سال 2005 به هر کو پیشکتر به باشتره برای من که متین بابت که نها بحثا دستوری تکره لترکیه دستلات جناوده اپوزیسیون جناوده هدف جناوده بس کن کو لازم کنسنسوس که سیاسی چه ببه نهال دنیای گواگو دستور تینه چکرن د دنیا دموکراتیک ته دستور تینه چکرن مروف لکنسنسوسین جواتی دگره ها لاشتیا جواتی دگره ها نها کنسنسوس که جواتی لترکیه بیکو کرد رضا بونه که جبوی دستوره که نشان بدن بیکو اراده یا کرد الویدری بی تمثیل کرن ممکنه کنسنسوس که جواتی آشتیه که جواتی کو دستور ده خو ifade بکه ور زمان پیوستیا خباته پیوستیا روشنبری و زاناتیه دوی کسین کرد پارتیین کرد هول بدن جبر کو ترکیه کتیه تنگاسیه ده مادام کتیه تنگاسیه ده امجی هول بدن داکو لگورا برجواندیه ملتی کرد دستورا که بینگهین آوا بکن تشتکی دی اینجا دنیا زورdu da devleta Türk mecbur ki destûre ki jinû ve ava bike. Şu serokkomarê serok devletî Türk bi devê xwe gotiye ev xebate bes tişekî dî heye pir mühîm e
ev guhertin gereke ji dil be. Ji dil nek taktik yan xapandin gereke ji dil be. Min pêm waya yani ji me wisa xuya dike ku ev ne ji dile ji bo derbazkirina pêvajiyekî ev behsa destûrê dikin her çi dibe bila bibe bes milletî Kurd berpirsiyên milletî Kurd partiyên Kurda divê her hazır û amade bidin zor bidin Çi bikin mesela Partiyên Kurd divê çi bikin? dikarin bi opozisyonra dikarin bi desthilatdarê re hiç fark nake divê dijayetî nekin ji ber ku Kurdên desthilatdarê Bakurê Kurdistan gelkî zêde tiştan naxwaz bes ji bo ziman ji bo çi zanim çand û hunerê xwe divê pêşî vebe ev jî mumkin e ku pêşî vebe yani ev tiştekî ne zahmet Kekmetîn niha gava ku mirov li tevgera sivîl demokratîk li Tirkiye temaşe dike. Niha ba Kurdan hissek çêbûye ku Tirkiye dixwaze rêyî li ber xabat û liv û tevgera sivîl demokratîka Kurd bigire. Bi taybetî jî mesela Partiya Demokratîka Gelan HDP ku herî zêde dengî ji Kurdan werdikirî lê xwe vekî nûnerê Kurdan nabîne xwe veke partiyekî Tirkiyeyî dibîne. Yani ev rastiya ku li Tirkiye tê jiyandin nirxandina te li ser wê bigirim û Kurd divê çi bikin bê Kurd divê çi bikin ne tenê hikûmet divê aliyên Kurd jî guhertinek bikin binêrin îro dewleta tik bi eşkere dibêjin ku pêwîstiya me bi guhertinekî heye divê aliyê Kurd jî gel divê tê em navê xwe jî diyar bikin aniha bi sedan xebatkar û rêveberên HDP ketine zindanê de hindekiyan reviyan dervayî welat îja ji bo çi mixabin ev kesên ku ji bo milletê Kurd şer dikin ji bo milletê Kurd şer HDP hiç xeta niye tenha dibin baskê şerê çekdarî de ye bonû me wextê hendekê HDPliyan kaxezekî xwendin behsa xweserî kirine li gor daxwaza PKK'yî îja dewletê Türk jî girê daye gotî hûn bi avayekî organîk bi wan re têkîldarin ji ber vêkî xistine hepsê de yan jî reviyan e astengiyekî mezin çê dibe divê ev alî jî guhertineke çê bikin binêrin şerê çekdarî li Tirkiye îdî nemaye bes hatiye ser başûr û ser rojava dewleta Tirk bi hebûna PKK destkeftiyên Kurdan dixe xeteriyê başûrê Kurdistan cîkî azad e ji bo ku hemî Kurdan starekî mezin e her Kurd vê derî xwedî dibin divê ev rêxistin pêşiya HDP jî veke pêşiya başûr jî veke pêşiya rojava jî veke bes ev dewlet jî bi behaneyê wan da ku nikaribin müdaxeleyê rojava yan başûr yan HDP bikin divê ev rêxistin jî weka dewleta Tirk guhertinekî mezin guhertinekî ber bi çav bike ev pêwîst e û aliyên din kekêmetîn yani em ger PKK bidine aliyekî niha aliyên din ên Kurdî mesela Hereketa Azadiye mesela PDK'ye mesela PAK, PSK'ye Hakpar'e aliyên din ên Kurdên ku li ser bi nemayekî neteweyî demokratîkin çima ew nikarin baş xwe organîze bikin meselekî pir kûr e pir dirêj e bes ez karim bi kurtayî wiha bêjim heta ku şer bibe mesela ev şer ji aliyê wan ve têkirin ez rexne nakim ev wisa rast bîn bes heta ku şer bibe faşîzm zêde dibe heta ku şer bibe şovenîzm zêde dibe înca ne tenê Kurd aliyê dî jî saziyên sivîl jî dikevin tengasiyê tevgerên Kurd jî dikevin tengasiyê ev pêşiya demokratîzekirina dewleta Tirk digire înca şer ji bo çi ye ji bo demokratîkirina dewleta Tirk e bes tiştekî ecêb ev şer têkirin ne demokrat dibin û her wiha faşîst dibin faşîzm zêde dibe şovanîzm zêde dibe berî niha jî min got divê rêxistinên Kurd weka dewleta Tirk bikaribin behsa guhertinekî bikin xebatê xwe li ber çavê xwe derbas bikin ji ber ku xeterî min behsa başûr û rojavakê jî kir li Tirkiye jî pêşiya demokrasî jî digirin kesên wek me jî êdî nemakarin xebat bikin nemakarin tiştekî bikin kekmetîn her tişkirê dayê şer e kekmetîn estêma pirsa xwe dawî niha her îro çil û neh senatörên Amerîka nameyek arasteyî serokê Amerîka Joe Biden kirin daxwaz kirin ku
ئەمریکا سەکناخوا بەرامبەری تورکیەدا ڕەوشە مافی مرۆڤی ڕەوشە دەمۆکراسیە بکە بابەتێکی سەرەکە و فشارێ لە تورکیا بکە دوێ دەربارەی نرخاندناتە لەسەر وێ بگرن بله yani devletin cihanê devletin zilhêz hemiyan ji bo berjevendiyan xweyan xebat dikin rast e tiştekî pir asan e bes aniha digel Amerîkî û Rûsyê nakokiyekî mezin heye Amerîkî jî û ev çil û neh senato jî li gor berjevendiya dewleta Amerîkî tê dikoşin baş e bes em jî divê te îstîfade bikin ser van tişta Biden ji bo Kurdan û ev senato ji bo Kurdan ev pêşiyar nekirine bes Kurj ev Kurd jî bû mebest înşallah em daxwaz dikin ev tiştê guhertinekî mezin çê bibe li Amerîka û li ser Tirkiye jî bes Tirkiye çi kir piştî ev daxwaza 49 senato Tirkiye dev jî S-400 berdaye xwenîzîkê Amerîka kir weke ku daxwaza Amerîka bijî bîne mixabî سپاسیاتە Ez تیمەتیم spasiya پیرانی wekî. سەکرتەری گشتی حرەکەتە ئازادی کوتمیوانی مەی ستودیۆی gelek spas ez jî spasiya